Karbi anglong news channel along berta than pon chia bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini abirta angton ben archuponik tha long nit vo phong tok bi arong mi kar James Taru achor minati sopi hem nang chili lide sar pimar lapen sar mar kangbo alam ki lake lam ki mi kalilo Digital India akai pomat smartphone ot cry pen penang an ahemarit kachi pridolo lapen kangsai abierta arniwang ing tingkuk sarpimar kangbo the angwak sarmar kangbo pu social media along ketek pon longver ason thak thaksi longnit wo phong tok bi arong amikar James Taru achor minati sopi patumi niphai phli arni pen hem pen barjui pini anta hem nangchili lidet pen ajok a hemasor lapen osomaratum mang huprong asonsi hemtun isi mekri meklang pen dopon nanglo Lasi nihang nijang karpi anglong arat kedoan apenan James Taru pen kachuning ripon nelichor minati sopi aphan maduabang phule theklong abang aling seta nang berta thapusi chuning ripon Contact number 8099350681 Longnit wo phong tok bi arong pen bidor singterang report Karbi Anglong News Channel Lagi akibisi lo ba? Akibisi dang. Akal tenang di bangke? KBP lo din. Nada tumahin pen. Nang di telepon kilo kuci. Nona apmi pen damjui. Nang kuna siki dulu mak, kuna siki danu mak. Usumar mahupro ratmi pen baju tu be joan. Usumar mahupro, usumar panci jinsura na. Na hok le dam samena. Hen ti bangun kaya teng kaya mang asonang nang ti dono nang ti tango sumar nang ti lang no nang ti uran no na hok le do ti tamenang prabjin tenang hem ti bang non sumar nang ti uran no sumar ti jin suran nang na hok le do ti tamenang prabjin pen no na manang dang pi no hem ti bang pi no sumar nang ti lang no Nali non la tuwe pen dam jui pen phone contact sai trema. Try bomb. Sai bom. Sis off lo. Sis off lo. Tumi pen lo ma. Patumi pen. Sis off long ge agom chinin de la chinkilon. Ante ke dam tang porta nali la puson kenep dun long lo bang ka prek pen ka chinki di. Tan non phi bang ke pine ko marne pen lo puson ka chinki ke kenep dun long du pa hik phat do ma. Lan bang ge avelo. Non phi bang ke ave pin ben si nali pa pa mang huprong son lo di. Pa mang prana. Chalo bo. Nilip Education Block Joint Secretary Nirupoma Timungpi Sodak Alamte Thanbang Lapen School SMC Tumpen Kachingwai Padopon Loka Charlie Hello Khai Amumang Loka Charlie Hello Khai Arajepu Asonsi Mina Akai Charlie Osomar Atuma Phan Sitami Patek Parinangpu Lapen Mesen Amunit Pamanangpu Mathasi Jasimet Karbi Anglong Autonomous Council Education Department Atum Sitami Thoi Lapen Inglong Ahawar Atuma Phan Sitami Quality Education Kiwanchia Phanpura Bor Ipiklo Lapen Kimesen Angthekta Longbomlo Bon sitami jasimet inglong ahawar tarapung alamthi masapso chithandam sinang Lakha ingkoi rapho Nilip MSC constituency ke parlo tarapung ahawar anat iroi malom aprang bang troxy athan bang teachers atum school chedam Wangwe Pinpu social media local news along keklang ham aphuthak jasimet Dua Barguri Press Club abitung atum setami RDNC jasimet Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi alangli phan bangso alamthe kapachini dun atengpen alangli setame RDNC ahokpet alamthe kachini chia phan pura Karbi Anglong Autonomous Council Education Department atuma phan hukum PC kedamtang phaikuni ni phai phli arni news along amen keklangvek athanbang teachers lapen school SMC atumpen Karbi Anglong Autonomous Council Education Joint Secretary Nirupoma Timungpi ahinpen chingwai linsi ahok alamte phirang ke atuma phan nang thandun
Nirupoma Timongpi Kaning Jaya Tengke News Along Keklang Alam Theta a Hokpik Anke Kali Ate Inglong a Hawar Anat Teachers Atum Kedam Kewang Kedoke Thakaphan Kasik Sakdo Lapen Second Teacher Kibi Chiaphan Karbi Anglo Autonomous Council Authority Atumaphan Tuning Rilo Sitame Ing Samri Lang Sitame Kedam Tang Arnieson Kapaiwedet Chiaphan Pura Artiklo Jonbang Thanbang Atumaphan Nilip Education Block Along Training Padopon Ver Poputa Nang Thandun Lasi Ang Tonpen Kachini Chiaphan Timungpi Kaning Jepon Alam Thele Arju Iklonang Duabar Gripen Edwardson Crow Report Karbi Anglong News Channel Chorolo Wini Nilitum Ladak Nilip Block office along si kadogo we la pachu media long eklang single teacher school side la haya teacher tumhan pha si pini SMC amai photum alang litum kadoka vita chetong pet pen litum district pen tame DPO West Karbi Anglong apen nili apen BMC apen alang li long SDPO kadogo vitum wang si pini ajak iding pen Kesumana lama cethan ponji po lambang pini cethan ponong lo labang ke pueno je hok lo pima media long ke klang bang ke masapsu teacher atuma bang ahoda dak mane lu than the po lambang ke alang ni tum pen report hang lo sia lambang ke la single teacher school long ana bang ke isi katora ladak la remote area school bina apen la hai along ke dam ke bang ma selang ni tum nang cethan lo la pen SMC president tum ta than lo si la tum chikloi jon pen atum bange un ana bangke hopta ke thoma an ke la tum ke than si tami ke dam ke wang ma si la tum bange ni phone ni truck nang ko ke ti busipu esam la tum aber nang hirlu pulu tangte la pen a hok lo non akimi education system along a new education policy ateng ben pulu tangte teacher tum han training bang pathepik na sila teacher tuma training aphan pulu tangte nili tum bangke apor la puson si nili tum district along la pen block along napuson training padupon piti na si alang litum la bangso training ke bang hoda bangke alang litum bangke class bangke thanu ne det po la arum nang hir det po ke la si la suhoda bangke la si muheta me SMC president mana than lo jelang pon po la puson si klempon lo sila bangke teacher amethang jungjung si tangkai pipen paklem po lam bangke ke klang la ge hokali hok lo alang lita lo ke than pini pulu tangte ningang sampen pini ki pigi pajir la bang ka prek lo la pen la puson sinil tum system do je community support pen la puson teacher haladak pek pon long teacher ki pek pon bangali support dun je pan hoda dak smartum bhan la enrollment high u pulu tangte la puson ki engage pon do se la bange community to methang school grant pen la puson si pipo la pen rong sortum puchirung pen pipo la puson school da dopik sila bangge kenu na thupen langpon nangne la ke nili tum setame hinuni lo athela bang community tum isi initiative lo je osmartum han an so se pathek nangpo ako hoglam lo ani sile teacher avidet lo pulutang te osmartum bangke school bang vedet po akula school ke bang vita ani si khuti lo pulutang te ake ongdong ani tamila tum kaselet dokok pola si la puson si drop out dokok ati aposi nili tum bangge kaikita son si pu je local osmar la puson do pulutang te engage nangji community pen apen nili tum proposal setami pi je local community pen la puson osmar tum bhan engage nahi contractual pen minimum isi teacher appointment gali tame education volunteer pa hisab pen si appointment pi nahi la pen tum han maximum 5000 setame nongnam la puson bainong setame pipen setame engage nahi pu proposal council phan ki pido poi phitame la bangso proposal bangke chikroi non an bangke approval long lelang la posi community tumbang la puson la remote area school long mithang smart man chima tha pen alang li tumahin pen support ki pidun bangke ni tumbangge ki churu pon sidulo pen pini chirai ponlo je ni tum nona bangke SMC tum pen la chiklo jonwang la dak block office along bal itum location bang change boy da thek la puson BMC level la pen la dak sub divisional itum district officer do alang itum tame wang po la puson review padower po la pen nili tum district level pen nili methang joint secretary level pen sitame chiklon trok ba la pen so pen na prang sitame un bulotang te idupon verji phanbang si pinike nitum chirai pon lo tante midday meal sitame pipon pede tomato han botala tak klang do tante la so schoolon
tarapung long long na kep school do hala dak midday meal along tin tan lima le nang le product midday meal ke li lo sita la tum ahut pen ki piuni de titi po the bang ke lahan lo mu pen che than lo je osumar tum aphaile bang koi do ba bang thong kep do sita me ladak adhar ka view sumar tum do pik la adhar ka view joini si ni tum ma dak bang ke dai salong bang ke hala adhar ki do sumar tum an se aphai bang klang chot po jeneba bang koi rahini sita me hala dak adhar ki do ke bang phovet pulutang tila bang pho pharmacy mane sang bang ke nang li po la food bang ke la cooking cost non la food grain tamil an sinang li chotpo na sila bang pho pharman sila kido ana sumar phanta pachu po la puson si mane isi stock banga vede retilo stock banga vede retilo la pena hot pen la district pen lem sa tum pen la sangit pi ke der la pena tum adim an thonam de arona ting pulutang telang tum school long si thonam nai poi phit mi teacher tum si hang song ben chewang si ladak lang tum methang si lems pen sang chi ponang ji ako metha cost pen silang tum hang song an chi ponang ji la sila bang song bong hut pen a gap du ko kati la so gap bong nani pipon thekte de retila pusonta do nila ke nili de chini asi un an bangge la haya gap avide ji bhansi bori ponang po pulo la pen kenang sor bangge non ke somartum han adhar paduvek nang po claim pon vek nang po bangsi la so koson son sin tum step and ponjima solam se chengwai pon lo je ki ongdong somartum la birth certificate ka ve joini sinon ka adhar bangke claim pon unida teti pulo la pen ili tum la awareness ta kompik parents atum bhan jong hele pha sitamel ajaga parents tum bhan ke kroi kre wang dawang ve somartum hanang claim pipu pulahai do an pu era phi sitame alang ni tum wang veda teti do kroi kre de teti do silahai ke cherok to kavit la ta isilo singli tum la cherok to kamai non bangke chiklo jontin tamela claim pon popusi pulo la dhara bang singli tum non ke prabji phansi bori pon po somar anutin phantame adhar dulu pulu tangte dai salong a phai klang dun po la anu tangte sang la hai midday meal sitame ka do gavita poroteng pen cholong po la hen pini bang kala bang ne ke teacher tum han suspension ki bi matang mani phan transfer lason do ma ave go la puson ngave elang ni tumon sokos isulo si sokos alang tum reply pini nang chipilo si sokos reply la pen tum pini smc to ba report teng bulu tangte elang tum chobai belo je la tum chikloi jonang bong bangke hopta ke thom la pen ke ong ke la tum lu bange than lu pusi than lo si ni tum la sokos reply lang da pisi ni tum pima step enangi la bange enpo la pen transfer jilam bange non ma ka ave athe nili pen bange transfer ke bang tang si ong lo si nili bange nang chuni ri thuji bange je maduna authority tum non la tum phan transfer phan bange la puson pressure nili tum department bhanda nang ppd puson te la dak bange li tum quality education bange ki pipon phan tum joy ke po tangte along tinga ki train bathroom ta vidia titi do pen kitchen adim ta vidia titi do hatu pathana tuma hi pen kilo ke deng pon hadak laison bange penang than lo enrollment ki kom lack of enrollment henlo lage ajada phantami li tum bange katora dulo thi enrollment kom hek puluti dake civil box ajata bangwelo se enrollment mang pakam nangji enrollment kam ni pha teacher do nangi la pen SMC tuma support do nai pen non nang ki le do non civil box la Troxiner ke ba school long pini ne chitong school long tame kitchen set ke long bang do la pen non toilet ke long do sita la tum bang non apor bang ke non la longle chela tuwar ka chilenga bang la bang su kreng klong hut he te materials ponun e pusila tum non December pen si hormu hortar tame angsong parlu pu pusi chethan SMC tum dak dolo pen teacher tum mata chipulo pen JE pini dak than pachini lo singli tum ta monitor dun po la si kitchen set la hai bang non pipon bom lo pen state pen gilong ne an bang ginili tum council pen la SOPD primary education department pen tame non ke bang ji action plan long deng ponji bang sing tum ta matha pon lo School health infrastructure ta ni era sini te hal hai tum sa repairing men hai tum da kia aside pon nili chini tengke non akimi annual action plan long bang ke nili angkang penang an repairing na puson do sinon ke bang journey long pon po penang an tumbang ke apen na puson jong si nili tumhan haladak ajahak asport long bang ke BMC methang ta arlu nilang si lahai dem long ban jong si la puson na report bang pulutang te nili tumhan demand do ba proposal do pulutang te nili tum authority fan pressure pipo pen take up kuri ponil tum action plan nong ne ponji fan
tarapung along tame along tin inglong hawa tarapung de los tame la tum usuma tum kijun alang wi tin pin hada lang roya lang hepen chuan lok asu pathak lang hai pinik bi kon do planning wi kilang la so lambang ke pichi tum lang itum JJMS ke men lo pini bang ke school along kijun lang ke pali ji labang swar pu do ke simu ben jithan no je la tum nang claim lo bule he staging aphan la puson la lang ke store aphan hai phan nang claim lo sita lang pai mukhata dulo sita a source bang ave det je hadak ju kunna pensi labang so lang e wanji ma bang ke dake ringwel ta ave hadak nearest la puson lang roile du ta kali na hok pani gi juna lang e wani ji la so our sai ave pensi scheme nai claim bulu tang te la puson je ki chunche du o si nili tum la bangke nili tum council long CDC meeting do council development committee pula sohut la department do an chitong petiti silahai reporting li tum people pusi pini cerai Manja rong pier bialong BJP mass training amai kapidupo. Dhonseri constituency ke parlo manja rong pier bi arong along phai kuni ni phai pho arni BJP mass training amai kapidupon. Labang so ajai mekalong APHLC lapen congress atum amithang asong COC ongdung aphai kadukawe bang pharo phobak duji pusi pherang kya thingnu ningtripo. Bang so ajai mekalong kachipatur pipon congress asong japo ken singrong hang lapen APHLC asong japo Francis Ingtia tumsi chipatur pipon. Bangso mass training kapedo ponalong aluhi sarpo aman pen Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuli Ramrong Hang Chetongdun aluhi amana ping pen MLA Bida Singh Ingling EM Madhuram Lekte EM Chilutama Hasnu Lapen ke EM Richard Tobi BJP is Karbiang Long District President Roland Killing MSc Kadom Terangpi MSc Johnny Timok Lason Sik Penang an Aboard Chairman Lapen BJP along Songjapia Tumta Ongdung Pen Chitongdun Manja Pen Protaping Leng Report Karbiang Long News Channel Fraksi Karbi apan Karbi Rabapan biasa kiti atum akorte tumharan itu kalau padon yang lo ini nelitum dagong Kirbi mate manja hawaranong Janata Party BJP along kita odonan ko hati dengan lo nelitum arong din nona mate nelitum talong wang lah kita CM Sarbang ini kami pen kali Karbi Harapan akit joy pen kita bom lo lapen aku dilong lean tum kami pukon pu walam pensi tak nelitum kami long lela talong lela sini tum kami salong dununa tunta patalong le telang pot kaje palong nun je phan ki na kam ke na si pilite BJP no oke na le tum kini na bang suma jeni no ke so sigan bang sal gat ke jeni so si pen abang bang ke ke ro abang ku bang ke 70 nali kiso silong lembong tiap sidang itu kita lembong ke finance itu sini kita lembong ke sini kami nono kan Okin dialog mass joining program dialog nali tum kecepatan event ini nada Karbiang Autonomous Council CM kami bang la sok kana itu la bang ya holo Hili kidang tangan apa ya? Kongres orang si dulu, ini kongres orang si klaim dulu, tapi lah kongres orang itu kita ini rata pan berani ini bangke klaim kami, kita nona bangke apor si kita lo, nona homoisa bangke, kadok kami si kami pula opposition gua bangke, ikai siang bangke dunia nasi batai si kami kongres parti do bom si kami kirim
sige on lo amasi rada punta kachi chak ni lo dono lo la penge nili amasi tame asabe sitame la society long friend lema chairman si friend bom kita lada opposition ki do pen no bangke ada ki pen kedam ta katurado hangna da development da ki pen pon paklang ni asi la so yo ini si la penge non rolling do bom la BJP government nona karbingo paramaskal se la CM Dr. Puliram Rongha alang ni non ki pen kedam la development akam punon la penge di kuno development tuar pe manichung lok nalang punon school lo bachale ahem punon la penge khela dula la stadium punon along tin sitame paklat generation si treglong amasi la haya development si training pilote ruling pen pete ini kusi di tum rat depend dari tum chung wailo kasi wrong pulotan pe development ni nang so development nang so kala ga tuwa tanang kogi kumalang tanang kogi lo chali atum tanang kogi la pen ge jong si ruling dong si nang support pe pulote kan da la song si donang bom po chak nang bom po la so yo ini si pini nili congress along to si kado ga nili je po nili je pun kan da video pin mata da ruling along nili jong den Ingdeng Kripli ke chok Karlitang Bhupen Hazarika Phan Kachikimo Asai Kedengpon Nijang Karbi Anglong ke parlo vote thadlang so serdihun aklamalong Ingdeng Kripli ke chok Karlitang Bhupen Hazarika Phan Kachikimo Asai Kedengpon Lake Phaikunia Chiklo ni Phaipo Ningkan Surihinira Inkoira Po Arni vote thadlang so serdihun aklamalong Kachikimo Asai Kedengpon along MP Amor Singh Tiso Aluhi Sarpo Aman Pengpen Chetongdun Lapen Nijang Karbi Anglong District DC Saranga Pani Sharma Haraghat MLA Dorsing Ronghang vote thadlang so MLA Rup Singh Teron EM MAC Kedo Anatum Chetongdun Bang so amai ongdung students atum Chetongdun pen lun sepo Karlitang Bhupen Hazarika alun lun po Lapen mesen mi etpen lun sepo Karlitang Bhupen Hazarika Phan Kachikimo Asai ing samchin pen pachun po Khiruni pen Kam Singh Dera report Karbi Anglong News Channel মোক আজি অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইয়াত চিফ গেষ্ট হিচাপে মই পঠাইছিলে আৰু প্ৰগ্ৰামতে হৈছে বহুতখিনি ভাল হৈছে আমি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা যিটো গুণ আদৰ্শ এইবিলাক আমি ল'ব লাগিব আজি আপোনালোকে চবে দেখি পাইছে যে স্কুল ষ্টুডেণ্টবোৰ ইয়াতে আহিছে তাৰপিছত মোৰ স্পীচতো মই কৈছোঁ যে আমাৰ সমাজ যদি ভাল হ'ব হ'লে আমি ভূপেন হাজৰিকাৰ যিখিনি কোৱালিটি আছে সেই কোৱালিটিটো আমি ল'ব লাগিব তেনেহ'লে আমি সমাজটো আমি বহুতখিনি ভাল হ'ব সমাজ যদি ভাল হ'লে ইয়াৰ পৰা ভাল অফিচাৰো ওলাব আৰু ভাল ভূপেন দাৰ নিচিনা ইয়াতে ওলাব এইখিনি কথা মই কৈছোঁ আৰু আজি ইয়াত আহি বহুত ভাল লাগে কেটছ দ্য য়ং Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu